preko 100 pregleda. Pa, idemo onda dalje. Markova animacija. On je, vendao je, vidio sam ga na kameri. Inženjer sam. Kakav sad inženjer? Pa novi update. Update? Tko će mu reći? Kakav je ovo update? Mogu vidjeti ko je živ. Beskorisno. Sretnik. A? Rekao sam ti da sam ventao jer sam inženjer. Idem doma. Čekaj. Vrati mi ruku. Crveni, ne mogu više ovako živjeti. Onda odlazi. Što sam ti učinio nažao? Dosta plavi. Zašto? Zašto odguruješ svijet od sebe? Čega se toliko bojiš? Rekao sam dosta. Puštam sve, puštam sve. Kako ja volim radit teskove. Jer on uopće čuo ovo? Nemam pojma. Ti si živ? A? Ubojica. O čemu ti pričaš? Skazio si ovu bubu. Neću još dugo ovako. Imaš 3 minute da napustiš server. I always feel like somebody's watching me. Bak. Kaj? Tak je. Imaš snap. Zašto su ovi iste boje? Još se i teleportiraš. U lobiju? Ovo je previše sličan server za mene. Hehehe, imam ga. Ha? いいだろう。ついてみろ。Imaš snap. Prebrzo. Hehehe, imam ga. Krivi smijeh. Ubojica. Prebrzo. Elsa, ne mogu više ovako živjeti.